Nibyo ibe byiza kuri mwese muduteze yombi aho muri mu bice bitandukanye. Amahoro y'Imana abane namwe, gisha Imana ikomeze kurushaho kwibanira namwe mu byo murimo mukora mu bice bigiye bitandukanye. Turi ku cyumweru tariki 7 y'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025, twongeye kugaruka muri studio aho tugiye kureba uko ibintu bihagaze kugeza muri amasaha. Gusa ndakubwira yuko hari bimwe byamaze guhinduka ndetse bigaragara ko byamaze kwangirika. Icyambere n'amasezerano aherutse gusinyirwa Washington DC, inyandiko imaze gushyirwa hanze n'ubutegetsi bwa Kinshasa, by'umwihariko igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bigaragara ko Kongo yamaze gufata ku rugero rwo hejuru ko aya masezerano ya Washington yamaze kuba yakwangirika. Ndavuga amasezerano ahuza u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uribaza uti ni kubwize impamvu? Umuvugizi w'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, General Sylvain Ekenge, ni General Major Sylvain Ekenge Bomusa, amaze gushyira hanze inyandiko ivuga yuko ingabo z'u Rwanda zaba ziri kugira uruhare mu bikorwa by'ubwicanyi buri gukorerwa abatuye Repubulika Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu ntara za Kivu y'Amajyepfo. Kandi akavuga yuko ibingibi byatangiye ku munsi w'isinwa ry'aya masezerano. Ibi rero bikaba byongeye gushimangira ndetse no kugaragaza yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze kuba yafata aya masezerano nk'ayangiritse. Umutwe wa M23 kandi waje kugaragara wigamba kwica abasirikare benshi cyane b'u Burundi, ndetse bavuga yuko ngo buri mu musirikare wese w'u Burundi wakandagiye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo atazigera ahava ari muzima. Ni mu gihe kandi tumwe mu duce tugiye dutandukanye dukomeje kubiramo imirwano, abaturage bahatuye bavuga ko mu masaha y'urukerera hagaragaye ituze byatunguranye cyane, kandi nta ruhande na rumwe rwabarizwaga muri ibyo bice. Urugero harimo Ruvunge, kamwe mu duce kamaze iminsi kibasirwa cyangwa se kamaze iminsi kavugwamo imirwano ikomeye cyane. Umutwe wa 23 uravugwaho ko urimo uragerageza kwibasira ndetse no gusatira bimwe mu bice bikora cyangwa se byegereye ubutaka bwa Uvira, ari nayo mpamvu y'imirwano imaze iminsi ikomeje kugenda yumvikana. Ibi turaza kugenda tubigarukaho ni mu gihe abaturage basaga 700 bivugwa ko bongeye kugaragara bava mu byabo biturutse kuri intambara ndetse n'imirwano birimo bibera hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbere byose ariko reka tugaruke ku bijyanye n'ibyo igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aricyo FARDC bamaze kuba batangaza, ndetse byongeye kugaragaza ko ibintu bishobora kuba byamaze gusubira irudubi. Igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batunze urutoki u Rwanda ku bitero bimaze cyangwa se ku bisasu bimaze iminsi byumvikana, ibisasu byashegeshe abaturage barimo abo mu gace ka Ruzizi gaherereye muri teritwari ya Walungu. Bikaba byakorewe Kinshasa tariki 6 Ukuboza 2025, nibwo ingabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zasohoye iri tangazo rikomeye, ndetse byari kwa gatandatu, ni ku munsi w'ejo, bamenyesha ko kuva ku itariki 4 Ukuboza 2025 umunsi hasinyweho amasezerano ya Washington imbere ya Perezida wa Amerika n'abatanga b'abanyamuzamahanga, habayeho ukwiyongera kw'ibitero bikomeye by'ibisasu byavuye ku butaka bw'u Rwanda. Reka turebe mbere na mbere inyandiko nyirizina akantu ku kandi. Bati ni tangazo ryo ku itariki 6 Ukuboza 2025. Ati kuva kuwa 4 ku itariki 4 Ukuboza 2025 umunsi amasezerano y'amahoro ya Washington yasinywe imbere ya Perezida wa Amerika n'abatanga mpuzamahanga, ingabo z'u Rwanda n'abafasha babo aribo M23 ndetse n'uruzi rwa Kongo bakomeje kongera ibisasu bya rutura mu gace ka Bugarama mu Rwanda, byibasiye uturere tugiye dutandukanye tw'igihugu dutuye cyane duherereye mu kibaya cya Kamanyora, ndetse Kamanyora Uvira no mu kibaya cya Ruzizi. Iki ni cyaha kibi, abasivile benshi n'abanyekongo barishwe kandi bari mu bazize irari ry'ubugizi bwa nabi n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikorwa n'uruzi rwa Kongo. Ngo ibi bintu birakabije, kandi 23 bateye ibisasu byangije kandi amashuri menshi, ibigo nderabuzima n'amazu y'abasivile.
Iri tangazo rikomeza rigira riti ibi bikorwa bigize ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu, nta gushidikanya ko byerekana imyifatire ya Kigali yo kwanga umuryango mpuzamahanga, Kigali ikagaragaza ubushake n'icyemezo cyayo cyo guhungabanya inzira z'amahoro ayo ari yose ayo biyemeje imbere y'abatangabuhamya. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziramagana kandi iyi porogaramu iheruka gukorwa n'abantu batitaye ku buzima bwa muntu, aho bijeje abaturage ko biyemeje kutajegajega kuri iyo ngingo mu kuburizamo imigambi y'ubushye n'ubugizi bwa nabi bw'u Rwanda, kurwanya ibitambo bya nyuma ndetse no kurinda umutekano w'abaturage uko byagenda kose. Ni inyandiko yashyizwe hanze na General Major Sylvain Ekenge Bomusa Efuka ku ngingo imaze iminsi yumvikana, no kuvuga imirwano imaze iminsi yumvikana muri Kivu y'Amajyepfo. Nkuko bikubiye muri iri tangazo, FARDC ivuga ko igisirikare cy'u Rwanda gifatanyije n'abarwanyi 23 cyakajije ibitero by'imbunda ndende ndetse n'indege zitagira abapilote nuva artillery ndetse na drones byaturutse mu gace ka Bugarama mu Rwanda, bigahitana abaturage benshi mu bice bituwe cyane biri ku muhanda Kamanyura Uvira ndetse no mu kibaya cya Ruzizi. Abaturage benshi ngo baje kuhasiga ubuzima, amashuri, amavuriro birasenyuka. Ritangazo risobanura ko ibyo bitero byibasiye cyane abaturage basanzwe, bigahitana abasivile benshi ndetse bikangiza bikomeye ibikorwa remezo birimo amashuri, amavuriro ndetse n'inzu nyinshi z'abaturage. FARDC ivuga ko ibikorwa ari icyaha cy'indengakamere n'ubugome bukabije, ikongeraho ko ari igikorwa cy'umugambi wo kuburizamo inzira y'amahoro yari yaratangiye gutanga icyizere nyuma y'amasezerano ya Washington. Kinshasa ivuga ko Kigali iri gushaka kwerura ko yanga amahoro. Muri iryo tangazo FARDC mwabyumviye iravuga ko ibikorwa bifite ishusho y'ibyaha by'intambara n'ibyaha ndengakamere bikorerwa ikiremwa muntu, kandi ko bigaragaza imigirire yo kwiyoberanya y'u Rwanda abaturage barambiwe, aho rugaragaza ubushake bwo gushotora ndetse no gutesha agaciro amasezerano mpuzamahanga. FARDC yemeza ko ibitero ari ikimenyetso simusiga cy'uko u Rwanda rudashaka amahoro, kandi ko rushaka kuburizamo inzira zose zishobora gutuma hagerwaho umuti uhamye w'umutekano mu karere. Ingabo za Kongo ziratanga icyizere ku baturage, aho bemeza ko barakomeza kurwanya ibi bitero. FARDC ikaba yamaganye mu buryo bukomeye ibyo yise ikindi gikorwa cya jenoside n'ubwicanyi bukabije kivugwaho gukorwa n'abarwanyi bo ku ruhande rw'u Rwanda n'abafatanyabikorwa babo 23. Ati ingabo za leta zasabye abaturage kutava ku izima, zibiza ko zizakomeza kurengera ubuzima bwabo ndetse no guhangana n'uwari wese ushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Ati tuzarinda abaturage bacu, twiteguye no gutanga ubuzima bwacu nibiba ari ngombwa. Niko iri tangazo bigaragaza. Ibitero bikomeje mu gihe mu karere hacura umwijima w'umutekano. Mu gihe FARDC isora iri tangazo, mu bindi bice birimo Ruzizi hakomeje kugururwa intambara hagati y'ingabo za Kongo ndetse no mu 23. Abaturage ibihumbi bakaba barimo bahunga ingo zabo. Ibi byaba bigaragaza ko FARDC iri gutegura cyangwa se irimo irashyira imbere kwerekana ko ishaka kongera gucunga umutekano w'abaturage. Iri tangazo ririmo amagambo yerekana ko FARDC ishaka kugarurira abaturage icyizere, ibisobanuye ko hari ugushaka kongera kwimura ingabo ku buryo bworohereza kurinda abaturage, nko gushyira amabatayo hafi yatuye cyane cyangwa se kureba uko yacunga inzira z'ubuhunzi, kwerekana ku rwego mpuzamahanga ko Kongo iri mu mwanya mwiza. FARDC irimo gushyigikira imbaraga mu gutuma isi ibona ko ari Kongo irimo kugabwaho ibitero, ko hari ibyaha by'intambara bikekwa ko amahoro ya Washington ashobora kuburizwamo, ariko kandi bigaturutse kuri yo, bigaturuka ku bihugu bishotoranye. Bigaragaza ko ari diplomasi y'ubwirinzi bari gukomeza kuzamura ubugenzuzi ku mirwano mu duce twa Ruzizi, Uvira, Kamanyura, aho imirwano ikaze yabereye. FARDC irashaka kongera kumenya neza ko aho hameze uko ameze n'ibyatuma hashyirwaho ingamba zo kurinda abaturage, gushimangira ko idashaka gusubira inyuma mu masezerano y'amahoro. Ritangazo risobanura ko FARDC ishaka kugaragaza ko yifuza amahoro, ariko ko itazemera gutakaza ubusugire bw'igihugu. Ni ubutumwa bwo gushyiraho umurongo uhamye wo kubahiriza amahoro, ariko atari kureba ibitero cyangwa se kureberera ibitero. Ukomeza kwigisha abaturage icyizere ndetse no kwirinda gucika intege. FARDC irahumuriza abaturage ivuga ko izaharanira kubarinda uko byagenda kose. Ibi ni ikimenyetso cy'uko hari ubukangurambaga bwo kubungabunga umutekano n'imyitwarire y'abaturage mu bihe bitoroshye. FARDC iragaragaza mu itangazo byinshi, ariko kandi ntabwo igeze ihishura nyakuri cyangwa se yerure
yerurire rubanda ndetse n'isi icyo yaba irimo gutegura gukora, mu gihe ivuga ko uruhande rw'u Rwanda cyangwa se Kigali, ubutegetsi bwa Kigali burimo bwanga gukurikiza amasezerano baherutse gusinyana ndetse no kunenga ku mahame, kandi ngo ibyo bikorwa byose bikaba byibasira ikiremwa muntu kandi bikagira ingaruka zikomeye cyane. Ibyo byashyizwe hanze rero na General Major Sylvain Ekenge mu izina ry'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC nkuko byaje kugaragara. Kwitana ba mwana navuga ko birimo birakomeza kuko kugeza kuri izi saha nago ari iki gisirikare cya leta ya Congo gusa FARDC bashyize hanze itangazo, ahubwo bashyize hanze itangazo nyuma gato yuko umutwe wa 23 rero nawo hari ibyo warumaze kuba watangaza cyangwa se wavuga. Izi nyeshyamba zo umutwe wa 23 ndagira ngo nkubwire ibyo baje kuba bavuga. Ni itangazo rya 23 ngo ryari rigenewe gusobanura ibiri kubera mu burasirazuba bw'igihugu, ahanini mu burasirazuba bw'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Naryo ryashyizwe hanze tariki 6 Ukuboza 2025, aho bavuga ko ngo hashingiye ku mare w'umutekano ukomeje w'uburyo umutekano ukomeje kugaragara mu gice cy'Amajyepfo. Umutwe wa 23 mu rw'uruzi rwa Kongo umenyesha isi yose ibikurikira. Icyambere bavuze ko ati umutwe wacu ntiwifuza na kimwe ku butaka bw'u Burundi kandi nta nicyo urwanira. Ati nubwo iki gihugu gikomeje kugira uruhare rukomeye mu guhungamanya akarere no kwivanga mu bikorwa bigamije kubangamira amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, ati turareberera isi yose. 23 yasohoye itangazo riremereye ryibasira uruhare rw'u Burundi mu mvuru zo mu majyepfo, ariko kandi bikuye muri itangazo bigaragara ko inyeshyamba zo mutwe wa 23 zari zirimo zototera kuvuga ko Kinshasa yabiri gukorana n'ingabo z'u Burundi mu bikorwa nabo ngo bise ibyo kwibasira ikiremwa muntu. Ni tariki 6 Ukuboza umutwe wa 23 wasoye itangazo rikuyemo impungenge z'ubwiyongere ndetse n'ibyo bise ubwicanyi n'isenyuka ry'ibikorwa remezo mu majyepfo y'intara Kivu y'Amajyepfo, aho barishinja ibi byose babishinja igihugu cy'u Burundi mu gukomeza guhungabanya umutekano w'akarere ndetse no gutuma abaturage bahunga ku bwinshi. Mu butumwa bwawo 23 yatangaje ko ngo idafite gahunda n'imwe yo gutwara ubutaka bw'u Burundi. Ibi byavugwaga kuba ari ibisasu birutse guterwa n'umutwe wa 23 ku butaka bw'u Burundi, ariko ikemeza ko iki gihugu gikomeje kugira uruhare rukomeye mu guteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo binyuze mu bitero byambukiranya imipaka n'ibikorwa by'iterabwoba bimaze iminsi byibasira abaturage mu turere twa Walungu, Vera ndetse na Fizi. Ibyo 23 bivuga ko byangijwe n'ibitero bikomoka mu Burundi. Umutwe wa 23 watangaje ko ibitero bikomeje guturuka mu Burundi bikomeje gusenya imihanda, ibiraro, gusenya ibigo by'amashuri n'amavuriro, kwica abaturage ndetse no kubasiga mu bwoba bukabije, kwangiza amazu ndetse n'ibindi bikorwa remezo by'abaturage. Iyi nyandiko ya 23 ikomeza ivuga ko ubu bwango bwateye impunzi nyinshi guhungira mu bice bitandukanye. 23 muri nyandiko yabo bakomeje bashinja ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse no gufasha izo ngabo. Mu itangazo ryabo umutwe wa 23 barizwa muri rw'uruzi rwa Kongo wavuze ko ingabo zikora ku butegetsi ziri gukorera ubutegetsi bwa Kinshasa zifatanyije no Burundi mu bikorwa byo kwibasira abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi mu bwoko ndetse no mu bwoko bw'abanyamurenge, cyane cyane mu gace ka Minembwe, hibandwa kubatera ubwoba ndetse no kubasaba guhunga ingo zabo. Ati ubutumwa kuri abaturage mube mutuje turi kumwe namwe. 23 nayo yagaragaje ko ngo ihumuriza abaturage. Izi nyeshyamba z'umutwe wa 23 zasabye abaturage batuye mu bice biri mu bibazo gukomeza gutuza ndetse no kwirinda gupanika, aho bavuga ko bazakomeza kubarindira umutekano kandi bazarinda abaturage kuva mu by'ukuri muri ibibazo. Umutwe wiyemeje ko uzakomeza gukorana n'abaturage mu kubungabunga umutekano ndetse no kwirinda amakimbirane, ugakomeza kwagura ibikorwa. 23 isaba u Burundi mu gusoza yasabye gukura byihuse ingabo z'u Burundi ziri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu burasirazuba ndetse no mu gice cyose cya Kivu, abo bavuga ko izo ngabo ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari ikibazo cyugarije umutekano w'igihugu kandi gituma akarere gakomeza guhungabana. Ibyo ni ibyavuzwe cyangwa se ni byagaragaye muri nyandiko ya 23 yashyizweho umukono cyangwa se yashyizwe hanze na Lawrence Kanyuka nkuko birimo bigaragara. Ntabwo ari Lawrence Kanyuka wenyine bagaragaye avuga ku butegetsi bw'u Burundi, ahubwo makuru yaje kumenyekana Lieutenant Colonel Wiringoma yavuze ku ngabo z'u Burundi ziri mu ntambara hano mu burasirazuba bwa Kongo. Ibyo ariko ubutegetsi bw'u Burundi ndetse no ku ruhande rw'u Burundi ndavuga abasesenguzi ndetse n'amenyesha makuru bavuze bahakana bavuga ko ibi ari ukubeshya
byavuzwe na Willy Ngoma, Lieutenant Colonel Willy Ngoma. Uyu rero akaba avugira uyu mutwe wa 23 mu rwego rwa gisirikare. Katurebye yavuze umuvugizi w'abarwanyi baba 23 Lieutenant Colonel Willy Ngoma yatangaje ko ingabo z'u Burundi ngo zinje mu mirwano iri kubera mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Republika Demokarasi ya Kongo, yongera ko ngo zabonye isomo. Lieutenant Colonel Willy Ngoma avuga ko ngo izi ngabo z'u Burundi ziri kwifatanya n'iza Republika Demokarasi ya Kongo, akavuga ko ziri kwifatanya na Wazalendo ndetse yongeramo na FDLR mu bitero biri kugabwa mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo bigenzurwa n'umutwe wa 23 birimo Kamanyura, Katogota ndetse na Kaziba. Ku itariki 5 Ukuboza 2025 ubuyobozi bw'ihuru rya 23 nibwo bwatangaje ko mu bisasu biremereye biri kuraswa muri ibi bice ngo harimo ibiri kuraswa n'ingabo z'u Burundi ziri ku butaka bw'u Burundi ngo kandi ko byisha abaturage benshi. Uyu mutwe wa 23 ukomeza uvuga ko ngo mu ijoro ryo ku itariki y'Ukuboza abarwanyi 23 bagabye ibitero bikomeye ku birindiro by'ingabo z'u Burundi, bivugwa ko bishe abasirikare ngo benshi, ngo bafata mpiri abandi benshi, ngo ndetse ngo mu bapfuye harimo Lieutenant Colonel Atanazi Minani wayoboraga batayo. Mu kiganiro na televiziyo Lieutenant Colonel Willy Ngoma yaje gutangaza ko ngo ingabo nyinshi cyane z'u Burundi zimaze iminsi 3 zambutse umupaka zijya kongerera imbaraga izindi ziri mu mirwano, kandi ngo izasigaye mu Burundi nazo zikomeza kurasa. Uyu akomeza agira ati babikoze muri Katogota ndetse na Kamanyura, niyo mpamvu abaturage bahungiye mu Rwanda abenshi bahungiye muri Bukavu. Ibyo bikorwa ntabwo tugomba kubyihanganira. Ku ngabo z'u Burundi zerutse kwinjira mu mirwano, Lieutenant Colonel Ngoma yagize ati abambutse babonye isomo, basanze abagabo turi maso kandi tuzaba maso. Kongo ntabwo ari Cibitoke, ntabwo ari Ngozi cyangwa Bujumbura yabo, oya baradusanga iwacu, turarwanira ukuri kandi bazabibona. Lieutenant Colonel Willy Ngoma yavuze ko imiryango ifite abasirikare b'Abarundi bajya muri Kongo ngo ikwiye gufata amafoto yabo nyuma kuko batazava ku butaka bw'abanyekongo ari bazima. Agira ati turashaka kumenyesha ababo bari kuza muri Kongo bagomba gufata ifoto ya nyuma. Uburundi uzambuka umupaka wacu agomba gufata ifoto ya nyuma, ntabwo azasubira yo uko yaje mu modoka cyangwa n'amaguru, ariko azasubirayo mu sanduku cyangwa muri cercueil. Atabarwanya 23 bakomeje kwambura ihuriro ry'ingabo za leta ibice byinshi nk'uko byavuzwe, aho uyu yavuze ko cyangwa se yashimangiye ko hari ibice bizatera Uvira ngo bakomeje kugenda bageraho. Ibi ni byavuzwe rero na Lieutenant Colonel Willy Ngoma yiyamiriza ku gisirikare cy'u Burundi gikomeje kurwana intambara hano ku bufatanye na Republika Demokarasi ya Kongo. Muri iki gitondo amakuru amaze kumenyekana ngo Ruvungi yasigaye cyangwa se yaje kuba agace kadasanzwe kameze nk'akakomwe nyuma y'ibisasu bimaze iminsi bihagabwa kugeza kuri aya masaha mu gitondo. Ruvungi Ruzizi saa moya za mu gitondo kuri iki cyumweru ngo Ruvungi kamwe mu turere ko mu kibaya cya Ruzizi yagaragaye nta muturage n'umwe urimo, nyuma y'uko kuwa gatandatu hatangajwe ko aka gace kafashwe n'inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 zisungwa n'ingabo z'u Rwanda, ariko nanone uruhande rwa guverinoma rukaza kubihakana rukavuga ko iki gice kitarafatwa. Abaturage rero baharamukiye bari bahagaze mu masaha ya kare bemeza ko nta murwanyi wa 23 n'umwe wari uhagaragara, ndetse n'ingabo za FARDC ziri ku butaka bwa Ruvungi kuko uyu mudugudu wose wari wuzuye ubusa cyangwa se na izi mpande zombi zitigeze zihaboneka. Ati birashoboka ko bashobora kuboneka nyuma, atari ko kuva saa 11:30. Uyu numwe mu baturage ati nagendaga mu mudugudu wacu sinigeze mbona na rimwe mu by'ukuri hari uruhande rwe rwose ruhari, yaba uruhande rw'inyeshyamba yaba n'uruhande rw'ingabo za guverinoma. Ati urugendo rukaba rugaragaza mu by'ukuri ibikorwa biri kuhabera, atariko nanone nta muturage n'umwe. Ati abaturage bari baharina imbarwa, biragoye kuhabona umuntu, ndetse mu by'ukuri ngo ibi biragaragaza ubukana, biragaragaza imbaraga, birongera kugaragaza uburemere bw'ibitero burimo bikorwa hano muri aka gace, cyangwa se imbaraga z'ibitero byakomeje kugenda bigaragara muri iyi myanya. Ni nyuma y'ibisasu rero byakomeje kugenda bigabwa ahangaha, ni nyuma y'imirwano yakomeje kugenda yumvikana ahangaha, ndetse ndakubwiza ukuri cyangwa se ndakwibutsa ko iyi mirwano yakomeje kugenda ibera muri utu duce ari nayo yaje gushingirwaho n'abagize igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bashyira hanze cyangwa se basohora iyi nyandiko bavuga ko 23 bavuga ko ubutegetsi bwa Kigali burimo burenga ku mahame cyangwa se amasezerano yo guhagarika imirwano
hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bakavuga ko akwiye kugira igikorwa vuba mu maguru mashya kugira ngo ibi bikorwa biri kuba ahangaha bihagarare. Gusa igisirikare cya leta ya Kongo kikaba kijeje abaturage abatuye iki gihugu bagaragara mu bice bikomeje kubiramo imirwano ko hari icyo bari gutegura baza kugerageza gukora mu guhagarika ibikorwa, kandi bizeza abaturage ko biza gukorwa vuba bidatinze. Imyanya yose rero ikomeje kubiramo imirwano, hari kubaho kwitana ba mwana, ngira ngo mwakomeje kugenda mubyumva, ariko kandi nanone ku bimaze kuvugwa n'igisirikare cya leta ya Kongo mu by'ukuri nabyo bikaba byongeye gutitiza cyangwa se gutera ubwoba bamwe, bibaza bati se amasezerano ya Washington yaretse gusinwa cyangwa se gushyirwaho umukono, aho mu by'ukuri ibyayo ntibyaba byamaze gusoza cyangwa se ntibyaba byamaze kurangira. Mu by'ukuri ibi nabyo ntabwo watinya kubivuga mu gihe leta ya Kongo imaze gusora inyandiko ivuga gutya. Mw'abantu mwe rero mwari mudukurikiye kugeza kuri munota, mvuga nti reka mbashimire, mwakoze cyane kudukurikirana, mwakoze cyane kubana natwe kugeza kuri munota. Ni by'agaciro kandi n'iby'ingenzi gukomeza kwibanira natwe. Njye mvuga kuri izi mikoro nari Bosco Umutaramu cyane, kwibutsa ko iyi na Region Info, rumwe mu rubuga rukugezaho amakuru hano mu karere ka Afurika ibiyaga bigari, by'umwihariko politike, umutekano ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye biba bikomeje kugenda bijya mbere. Ubwo rero turaza gusura amasaha ari imbere, ubwo turaturira n'ibindi bitandukanye biraba bigezweho. Kanda subscribe cyangwa se sabone niba utarabikora, like, share, mitemo muri comment cyangwa se ibitekerezo cyangwa se inyunganizi. Hanyuma rero njye wumvaga kuri izi mikoro ndi Bosco nk'ibisanzwe.